Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa tisweldo na giti asawa da. Wan nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas di ka nga. Anyat kahit masawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa da nga agabroad. Ngam si kamutan, kas labugan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunutot. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga maapay abaunan na nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tingatang ko'y tibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded kan nangina kagawaan. Kunam lanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay, pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No sika taawan ammom ka dagiti branded agam gamit. Ay, pakitakman dagiti naglalastog a katrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na de abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaro akmay. Ay, diya ka mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't dayta. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan la ti hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a praktikal day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ni, natapukan mo't ti sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man J-Mall. Sana nakasale. Ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Ano nakulang mo't gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan. Anyan. Ni, pating sapay tabadom. Kagat-gatang mo. Wen, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Wala. Pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na.
natapo ka nang, Yaskay. Pakita pantalon mo, barbaro. Ay, nadlaw mo gayam. Wana, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasang manday ta. Pasig anagningi na tigamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mo, nagpauli tayo, lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit, nagitiw bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto iya ref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot bakat. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon awan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakit. Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta no ammom tagimpod. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsom nga igatang itagka kang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit. Kun may mayatom ti kasta, agam ti agbisbisyo Ay na, parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldoak. Nay, apay manan ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No, 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas na giti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 ngay. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anta kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sawundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapul aya nga agpamarang ka abaknang. Numot ngamin makita da alalakaan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta iti nangina akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Akit man ano ko ma. Inggatangan ka mo titibadom. Tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela Bayadak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin.
Yutangan pa yan, tigatang mo itinagngingay na abado. Di ka laagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man ka dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, basit. Mabalin nga isukat. Inted mula kuman kanyak ti 2,000, tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kitin. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Adamot trabahom di ti pagilyan tayaw. 2 kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga mintatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang itagkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Iso nga gabrodak manlangan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawam mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano panagtipid ti aramiden may. Talagang awan mabatbati, lota. Sa baybayak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin ngay. Na mga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Anda basitoon na. Tapno, anda mo't serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikal ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang ka na. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maatiag putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alang, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo lang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imaya ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ha? Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo ito ni utang ko. Pasensya kayo nante.
Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maited mo. Unay kayo na yan, ti. Manumad la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagday ta 5,000 kanyakon, Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problemak nga rodan, ti. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Dinakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido ak. Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Ha? Uwan nanti. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma, ante. Nagkapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita basit ka anakan. Inal daw samo ngamin agumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo't tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminag na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na? Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado nga agpakaasiday-jaykan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siyak, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Pagyaman at sinong bata mong tawag ko, may bakit. Kwa, damagat la kumano nagsweldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadipay agpawit, bakit? Ay, pasensya ka na Edwin, nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damad dagiti anak ta di balayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga iji balayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ka. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirigat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Di nakmaniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo, tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel, kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka, ay no. Sige, sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmatulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden nga no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iji balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka
Problema mo dayta na? Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha? Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha? Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nakta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga idi siyak tinagabroad. Sapay kumata din aktulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ayamina. Tapno mapanag-nagam ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Sikan ti mauding ayat ko. Nadala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasar ta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawaag ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtao da mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka, katawan mo trabahom, Eman. Ha? Kat addan to Biglaan ti dadateng ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Mina ni, nakarubwat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manen. Maikaw ak manen iti husto, Eman, hani. Di ka madanagan, tagsubliak tumanen. Inakla si kaswon jay plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyamanak Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may lab. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka. Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kami masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyamanak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto aklabiit, wine. Mabayang nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka lang, tamabibiit. Sige. Mabait lang nga ron tala ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Makashop-shopping, Awampay mo tay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Apay, awan karga tay bangko maya, my love. Adamat kit de. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ang ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdag iti dadakkel ko. Adda ka no aramida kiti balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Adda pa'y aramida kiti balay me, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda diti wallet ko. Sige, my love. Patuloy akon. Agsubliak tumanayin. I love you. I love you too, my love. Adda ka ni Iman? Naggagapam man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Ay, rumwarak mo't lang, tata.
Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Ne, nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit si kwartam. Intada ah. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa amang mangtad iti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugali ti kasta? Sandi nga mo ti kasta nga aramida manakaw. Agtrabaho ka kiting. Tapos damo makuna kwartam. San arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y nga rod ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga rod ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damay tatang? Kundi da amaw a pinaggidan ko ida. Taagin na dayaw ti lugar da. Agduma a lugar ti ayan da. Oray pa'y. Amin nga arabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at arabid mo. Nasaya at tumatyapitam. No kastasan a nasaya at arabidam. Namnamaam tumangaraw ti dakas nga pitam anak ko. Abay. Di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa, insan eman. Ure awan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Ang amda kami ngay, ha? Ngumis-ngisit kami niti katatrabaho. Nga mawampaylat aasinsuan mimot. Ano siya? Dak kayat aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang mang tadi ti kwarta kan kainsan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, jak daw dawatan ni Dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Ang pudno ayang ay ayatom dagiti insan. Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Narigat tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, sika ngay. Apay, awan bak na ngagdatong keng ka. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki day. Manjak mo tayo insan. Di kayat ko, no makin na yata. Tay talaga ngay ayatak mo't Diyak kaya ti mapilpilitan laang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man ay, iman, papanam. Naibos ti kwarta akong datang, iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit. Mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anobyam. Ilay bagbagayo mo tatang. Kukwartak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid di kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikastagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kitayam dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka nga istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na namay tibiyag to anak kayo. Uy taadalam na maam amang mangtid iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo ti dua nubya? Nagalas nga rabit ti kasta. Apay di ka mabutay ang makarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma ti bagbagayon. Papanak man lang ay. No kasta. Imawar manan ni insan manan angkal. Yun kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid dayjay. Mapanman agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwartana. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinamag ti kinahot-hot na. Di mo turtuladan di insan mo kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tinobyam basta ado ti kwartana. Saan anasaya ti kasta? Saan ko ang marami ti kasta angkal? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Day bagkapay.
Mapanunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya'y labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwada. Magibaba inday jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, Mina, hani. Na ospital ngamin ni tatang ko. Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kasjay lata, medyo pimipyamag idain. Adda pa ila ija ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsubliak mo't ladagos. Ngamuring ton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramaten na ija ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababainakin ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awam pa'y maititid cooking ka. Di ka ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amina, hani. Nagsimpot ka talaga. Daytati na ngayat ako naging ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Nalampung ka manen. Intanto agpapukis no bigat. Papukisan ka manen, hani. Sikate makam mo, hani. Adda akon, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, umay ka. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya, no kasta, saan kang agbayag dito'y balay? Saan pa'y laang love? Sapay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo sumuro taktap na dakadwa mamanga si kasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kayat amabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsubliak adagos dito'y. Sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpe agdiskitar iti kwarta. Nagrigat mo tagpiro kiti kwarta. Bay amta ikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw diti balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlatan, naging galumakay ka. Pantay ta. Sangaribaw, tatang. Kuwan tayo. Tapno agulimag kayo. Makaringreng kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao di titakas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Agintidi kayo pailang mo, tatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam, tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. No, awan na sayat ng ibagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay arayon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-am mo ka dagiti kakabagyak. Product mo't amang yam-amukan ka, Pasensya kan, Mina. Diyak umaya talaga. Intong maminsan lang. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensya kan, honey. Sabay ko mata saan nakakagura.
Ni Ligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakawag ka, Mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. Ada pa pananta. Ha? Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intan to agdigo si jay bye-bye. Ha? Kano? Inton maminsan na bigat. Ikuyog ka, taadda mall ijay. Intan to ag-shopping. Sige. Agluwasak nga rodon inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. Adda ka di paskan dito'y? Awan ngam reunion may agkakabagyan. Anya? No kasta? Reunion ti mayanta dito'y? Kunak man magpasyar lang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantan to ijay mall. Asidag laang dito iti mall. Kan intan to agdigo si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami laang manan nga kikita kat. Ay, agbilib dalaki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na, Mina! Inbag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kumusta ka, Mad? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko iti rumak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di mo lingdan tarupam Ikatam takalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam Ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sa asawam. Ay, di ta kayon. Ay, Eman! Eman! Agsubli ka ditoy! Eman! Kumanaw ako. Sakbay pagaramitan na kiti dakas. Diyos ke. Diyak laing pagaraw. Agkapagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pa ilat mauray ko pagluganak nga gawin. Diyak mo't amo na niya ti pagluganak namin. Kasano da itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin Ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Sige dito kang sana kakadwa. Diyos ko. Upat na lalaki. At madlawa na kainom da. Kurso na dahan taksamat na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, amapingasan talapayag mo. Ay, awan kwartak. Awan cellphone ko. Aday wandak. Lumaban ka, ha? Dito ngayon. Ibatantak! Lumaban ka gaya, ma! Payong pinarusukan dak. Abay ko. Hala, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pag nakman na tanatangkan ti ulo na! Tatang, marigatan ang agkote. Nasagit entero maging. Ay na, napnapan na mga minaya. Naimbag ata ng tulong ken ka nang itaray dito ospital. Tatang, jaksamat makapagnan. Kung ako numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbog ken ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko dahil niya pagbalunan, tatang. Madi, talaga. Ay na,
Di mo pilitan ti magna. Tamadipay, baraw. Tatang, papay ngay. Nakaruwara kon ija ospital. Yung marigatan nakpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso ang materapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Apay, gusto iti nagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawyam, dagiti nagbasulam anak kao. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ko. Uwan, tatang. Diyak kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang.